Dobar dan, Darko. Drago da smo se čuli. Evo, ukratko par informacija o situaciji u Sunseeker tvornici i na našim tržištima. Kao i što sam znaš, nažalost nema Düsseldorf Boat Show ove godine, gdje je trebao Sunseeker predstavljati 5 novih modela, što bi to bilo i za tvornicu i za naš velika prednost u cijeloj ovoj situaciji. Ali dalje brodovi neki su već i gotovi od novih modela, neki su u izradi, neki će biti, tako da i dalje sve ide u tom smjeru i u pozitivnom smjeru. Tvornica je dalje sve funkcionira i u COVID situaciji, tako da evo, modeli su neki gotovi. Najmanji model novi je Predator 55 koji je nasljednik Predatora 50. To je napravljanje na dužem, produžili su trup za 40-50 cm da bi dobili na veličine kokpita, također da bi dobili na prostoru jer su u brod sad stavili veće motore, Volvo 2x725, a prije bilo 2x600 osovine. I kakve bi bile performanse sada? Sad je brod dobili su oko 3 knota više i sa produženim trupom dobili su prostor u kokpitu i stabilitetu broda. Druga stvar, također su unutra napravili interijer od svih 5 modela, su stvarno, moram reći, ne zato jer je Sunseeker su digli sigurno 2 do 3 klase, kvalitetu izrade, detalje, koža sa drvetom, novi materijali, nova drva, stvarno na jednoj drugoj razini ko što je bilo. I sad je bilo na visokom standardu, a sad je stvarno još veće. A ti si nekako na prvoj liniji fronte sa kupcima. Koliko kupci to percipiraju? Pa problem je ovi Zoom kolovi, conference kolovi, prezentacije, marketing, sve to teško predočiti kupcima dok ne vide brod uživo. Ne? Tako da tu je mali problem koji se javlja jer se to sve prolongira. Teško je putovati, letiti, tako da sve to ide malo usporeno, to je sve se malo prolongira, ali za sad ima kupaca, klijenata, upita i svega. Ne? Problem je što su to novi brodovi, niko ih ne može vidjeti. Plan je da tvornica spusti barem 2 ili 3 manja modela do kraja, recimo, aprila negdje na Mediteranu, da bude lakše, da mogu ljudi s autima, da može s autima se putovati, da se može još pogledati, ne znam, u Italiju ili eventualno Monte Carlo, Francusku, na tu lokaciju. Šta će od toga biti u Hrvatskoj? Dolazi novi Predator, jedan Predator 55, dolazi u Hrvatsku, 76 jaht, novi dolazi ove godine, također blizu smo završetka novog Sportjak 65, koji bi trebao doći sredinom 6. u Hrvatsku, to je jedan kompletno novi model i mislim da će biti revolucija na tržištu. Možda možemo malo kasnije o tom modelu popričati. Dolazi 86 koji je još uvijek stari model, 88 je u izradi, ali dolazi 86 zadnji koji smo prodali, dolazi isto novi. To je za sad to, dolazi još jedan 276 dolazi. Da. Je li je taj 65 Sport Yacht možda najposebniji ili kako? Pa najposebniji je jer je kompletno novi trup. Znači Predator 55 je nastavak Predatora 50, Manhattan 55 je nastavak Manhattana 52 koji također su produžili trup za nekih 20 cm iz razloga da mogu staviti, da imaju opciju jačih motora. Sad ugrađuju u Manhattan 55 2x800. Mislim, Manhattan 52 je bio najprodavaniji model od Sunseekera, to je napravljeno je 110 komada. Ne? Tako da 55 se nadamno isto malo su layout promijenili unutra, kuhinja je na ulasku u salon, također interijer je promijenjen, sjedenje više se ne preklapa i tako ima puno novih isto detalja, tako da nije baš to samo redizajn, nego je recimo i novi model. Sport Yacht 65 je nešto novo na tržištu što je Sunseeker prezentirao. To je brod, kompletno novi trup, napravljen, trebala biti prezentacija u Düsseldorfu, 20.60 metara preko svega,
također brod interesantan, bit će samo u izvedbi IPS-a. Htjeli su dokazati performanse broda, stavili su najjače motore. Prvi brod je na testiranju ovaj tjedan, tako da ćemo znati točno performanse, ali govorimo o sportskom brodu. Opcija ima garažu za 345, ima platformu, ima nekoliko opcija kokpita. Flybridge je napravljen kompletno sportski, mali, niski flybridge, kao kad se vozi u njemu kao da u nekom sportskom autu sa 2 karbonska sjedišta i opcijom od iza za sunčanje. I za taj brod imamo najviše nekih, recimo, novih klijenata upita, jer nemamo baš neke velike konkurencije na tržištu sa takvim modelom. Poslije toga dolazi nam novi model, nasljednik Yacht 86, koji je isto bio jedan od najprodavanijih brodova koji u Hrvatskoj ih ima. Ja mislim da u Hrvatskoj ima jedno 5 ili 6, možda i više, Yacht 86, koji je isto jako dobar model. To je redizajniran 86, se zove Yacht 88. Promijenili su mu vanjski izgled, moderniji. Unutra su izmijenili malo poziciju kuhinje, posade, također interijeri na nekoj drugoj razini i strašno iznenađujuće koliko ima upita i nažalost nema broda više za ovu godinu. Napravili su ih 4, sva 4 su prodana, što je iznenađujuće. I onda je famozni Ocean 90, koji je isto novi trup, novi model, novo nešto na tržištu, nešto između Explorera i normalnog Yacht Flybridge broda. Ne? Znači, broj 1 gotovo, sad se prodaje trup broj 6, to je isporuka 11. mjesec. Tako da, slike izvana, već brod je bio na testu, slike izvana imamo problem sa vlasnikom, broj 1 nije dozvolio da se slika još, tako, ali mi da ćemo uspjeti. Brod 1 je gotov, slike izvana imamo, iznutra još nisu nam dozvoljene, tako da čim dobijemo ćemo ti proslijediti. Ima specijalni dio kokpita, ima veliku platformu gdje može i gumenjak, i džetski, i spremišta za sibop. I volumen broda je strašno velik i mislimo da će biti uspješan model. Dosta je skuplji za jedno 10 do 15% od Yacht 88, što nije zanemarivo, ali dosta toga i nudi više. Na Flybridgeu ima opcija normalnog džakuzija ili malog kao pool, kao malog bazena. Novi Sportjak 65 i dužine preko svega će biti 20-50, širine 5.10 i 3,5 tisuće litara rezervar i do 700 milja će biti range. Ocean 90 je 27.10, širina je 7.16 metara. Kad bi to usporedili sa Yacht 88, koji je više modernija linija i klasičniji, njegova širina je 6,45. Onda, na primjer, novi Yacht 100, koji je broj 1 je već u izgradnji, sada za drugu godinu je slobodan, za 2022. slobodan broj 3. To će isto biti novi trup, novi brod, isto nova revolucija, nove ideje. Njegova širina, on će biti napravljen ispod vodene linije 24 metara radi novih regulacija na tržištu, a preko svega je 30. Njegova širina je 7 metara. Znači, Ocean 90 je stvarno nešto posebno na tržištu između nekog Explorera i normalnog Flybridge broda.